Amen. Apostle alisema nishuhudie. Apostle yavuze ngo abashe gutanga ubuhamya. Unajua ushuhuda nao ni mzuri. Ubuhamya nabwo ni bwiza cyane ndabwo. Kwa sababu Biblia inasema kwamba walimshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo na kwa ushuhuda wa midomo yao. Biblia iravuga ngo yatsinze Satani kubw'amaraso y'umwana w'intama ngo n'ubuhamya bw'uminwa yao. Sema amina kuko. Amen. Wengi wanajua ushuhuda huo. Abenshi bazi ubwo buhamya, lakini mtu hawezi kuchoka. Kandi ariko umuntu utiyobasha wala kusahau kwenye ulimuona Mungu katika maisha yako. Cyangwa kwibagirwa ahantu wabonye Imana yawe. Sema amina. Amen. Na Paulo hakuchoka kusema. Kandi na Paulo ndigeze ananirwa cyangwa choka. Alibisema mbele ya watu, alibisema mbele ya watu wakubwa. Yarabivuze imbere y'abantu, abivuga n'imbere y'abakomeye. Ushuhuda mbele tuingie katika neno fupi. Kugira ngo twinjire mu ijambo rigufi uhamya. Ni kitu ambacho Mungu alitenda katika familia yangu. Ni Imana yakoze mu muryango wiwe. Ilikuwa mwaka wa 1997. Hari mu igihumbi kimwe 1997. Familia yangu tulikuwa tunaishi Bukavu. Umuryango wose bari batuye Bukavu. Sema amen. Amen. Mimi nilihamia Bukavu kwenda kumtumikia Mungu tu. Iwe yabungi Bukavu agiye gukorera Imana gusa. Nilikuwa na mwito ambao ulikuwa unanisukuma nimtumikie. Yarafite umuhamagaro urimo musunika kuja kuvuga gukorera Imana Bukavu. Sema amina kubwa. Na kuna wale walikuwa wananiuliza sasa unalipwa ngapi, wanakulipa ngapi? Hari abantu bamubazaga ngo se barakuriha ngahe? Mimi nikamwambia Mungu, iwe arababwira ngo Imana siwezi kuhesabu mshahara wake ni utie katika herufi fulani. Ngo ndiyobasha kubara umushahara w'Imana ngo ushire mu mubari runaka. Mungu anaweza kukupatia afya nzuri. Imana yashobora kuguheza ubuzima bwiza. Hautahitaji pesa za kwenda hospitalini. Utakene ifaranga zo kuja mu bitaro. Mungu anaweza kukupatia chakula. Imana yashobora kuguheza zo kujya. Hautahitaji pesa za kwenda kuemea chakula. Ntabwo ukenera ifaranga zo kuja guhaha. Na vingine na vingine. Nibindi bisa ngibyo. Sasa wakati huo, hanyuma muri ico gihe tulifikia kipindi kigumu. Baca mu gihe gikomeye. Kipindi cha njaa. Igihe cy'inzara. Kabisa mule mustoke bakafagia. Neza hajya muri stoke. Mu gikoni barakubura inzara irakubura. Alafu nikaanza kujiuliza, unajua mimi ndio mwanamume kichwa cha nyumba. No iwe mugabo umutwe w'urugo atangira kwibasa. Nitaenda kukopesha wapi? Aratekereza ngo saraja gukaba he? Na usiku naingia. Kandi ijoro yabaye. Kasema hakuna shida, acha tulale bila kula leo, lakini naamini kesho Mungu atafanya maajabu. Havuga ngo ndacoreka baburare none ariko ejo Imana izakora ibikomeye. Angalau nijifariji hivyo. Nubwo yaza yihumuriza gutyo, lakini ilikuwa inatakiwa nikuwe na neno la kuambia watoto hata na mke wangu pia. Hari hakenewe ijambo agomba kubwira abana akabwira n'umugore wiwe. Kweli usiku bukaingia tukafunga milango vile. Nuko ijoro byarafashe barakinga imiryango. Nikawaita wote. Arabahamagara bose. Maombi tunafanya kila siku mbele tulale. Hari amasengesho baza bakora mu rugo iwabo mbere yuko baryama. Hata leo tungali tunaifanya. Nubu baracyabikora. Sema amen. Amen. Unajua ilikuwa maombi, lakini moyo wangu ulikuwa unapupa kabisa, nilikuwa nasema inakuaje? Yari amasengesho ariko umutima wawe kubita ukabaza ngo se ibi bibaye gute? Huko nafungua Biblia uko nasema nitasoma wa. Ngo agafungura Biblia akazavuga ngo sarasoma he. Lakini Roho Mtakatifu nampenda. Ariko umwuka wera ndamukunda. Sijui gisi nilifungua hivi. Sinzi ukuntu yafunguye gucya. Kwa mawazo yangu nilitaka kusoma Zaburi ya 23. Kubitekerezo byiwe yashakaga gusoma Zaburi ya 23. Hapo Roho Mtakatifu ananipeleka kwa 24. No umwuka wera amujana kuri 24. Na vyote viko pamoja. Zose biri kumwe. Nikasoma inchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Aravuga ngo isi nibiyuzuye n'ivyo Uwiteka. Na dunia na wote wakao ndani yake. Nisi n'abayirimo bose. Nikasikia Ngendahayo sijue. Nikasikia hiyo kabisa. Wivu. Ngo yama yumvaga hayo.
Hasira ikakuja. Dunia na vyote vinavyojaza ni mali ya Mungu aliyeniita nimtumikie. Ibi isi nibiruzuyemo nivyo Uwiteka Imana ijya yampamagaye ikangura gatobwe ikanzana ukavu mu marungu nako. Haleluya. Amen. Nikasema tunalala bila kula leo. Avuga ngo turaburara none kuko tutariye. Lakini haitarudi hata siku moja. Aravuga ngo iri tizogaruka kandi habe n'umunsi umwe. Hii ndio siku ya kwanza na ndio siku ya mwisho. Aravuga ngo iri niryo rya nyuma ryo kuburara kandi ni naryo rya mbere kandi naryo rya nyuma. Nikaanza kuambia sasa, nikakuwa mhubiri nyumbani kwangu. None ubwo imbaraga ziraje abo muvuga butumwa. Hiyo siku nilihubiri kama mtu mwiko anahubiri ndani ya mkutano. Uwo munsi yarabwirije ngo ahubwirize mkutano nguyu. Sema amen. Amen. Na butoto bote bako bananiangalia hivi. Abana bose bari kwa mureba kandi batariye. Mama yao njoo alikuwa anataka kuniogopesha, alikuwa anachikamata hivi. Mama wabo niwe wamuteranga ubwo bakwera ko yarihebye yifashe guki. Sema amen. Amen. Najua na yeye ni mzazi, naye pia alikuwa mzigo wake. Nawe ni umuvyeyi kandi nawe byari bimuremerere. Lakini butoto bote ulikuwa hivi. Ariko abana niwe basabande babose. Nikawaambia, ndababwira, mnajua Mungu wa mbinguni ndiye aliyeniita kumtumikia. Arabwira ngo Imana yo mwijuru niyo yamuhamagaye kugira ngo ayikorere. Niko na vitu vinavyoshikika ambavyo vinidhihirisha kwamba kweli ni yeye aliniita. Hari ibintu bifatika bigaragaza ko ari we wampamagaye. Leo hapa nyumbani kwangu, none hano mu rugo iwanje tunalala bila kula leo. Turaryama tutariye. Lakini haitarudi tena. Ariko tubizogaruka. Mnasikia gisi neno la Mungu linasema? Murumvishe ukundi ijambo ry'Imana rivuze? Wote wakasema ndio. Bose baravuga ngo yego. Nikasema sasa tunataka kuomba, sitahubiri mengi, msimame. Aravuga ngo ndabwiriza byinshi, muhaguruke turashaka gusenga. Hatutaombea tena hapa msalon. Kandi tidusengera hano muri salo. Tu hakuna shida hapo. Kubera hanga nta kibazo gihari. Twende mstoke. Tugende mu gikoni ne hari ikibazo. Ya. Ndabukunda buno buhamya bikomeye. Tukaingia mu stock, nayo haikuwa ndogo, tulikuwa na nyumba kubwa, stock nayo ilikuwa sawa shamba. Bari mu nzu nini na stock yari nini cyane imeze nka shamba. Tukaenea mule sie bote. Bama binjira mwo bose barakwiba. Nikawaambia, ndababwira, mimi njoo niko naongoza. Ni jewe wao bayobora. Hano hakuna kufunga macho. Ntabwo ari ndaguhumiriza. Tena hakuna kuomba. Kandi ndagusenga. Ndagusaba yes. Hallelujah. Amen. Tunataka kufanya command. Turashaka gukomandinga, guhamagaza. Kwa sababu dunia yote vinavyojaza ni mali ya Bwana. Kubera ko ibiri mwisi byose byuzuye ni ubutunzi bw'Imana. Tufanye command ya kila kitu ambacho nahitaji. Duhamagaza ikintu cyose dukeneye. Ninapenda watoto sana. Akunda abana cyane. Sio watoto wao hawakuwa na mashaka. Abana bo ntibagira amashaka. Tibaza baba yao njoo alikuwa anawaambia. Ise niwe wazubabwira ise wabo. Amen. Amen. Macho yote yalikuwa yananitazama. Amaso yose yazareba se. Angalau mimi nilikuwa nabisema na kule kumoyo niko natetemeka. Nubwo yazabivuga ariko iri siwezi kubadanganya. Tiyo babesha ku mutima yazajugo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ikasema sasa hakuna wakati wa kupoteza, muanze. Aravuga ngo rero nta mwanya wo gutakaza, ni mutangire muhamagaza. Tena kwenye utakuwa unaweka vitu usiku unasimama pale kuna patoka. Aho uzozushira tukazwagarara haje uhave kugira ngo ushireho ibindi neza. Tena msiombe vitu vidogo. Kandi ndimuhamagaza ibintu bitoya. Muombe vya kutosha. Muhamagaze ibihagisha. Sema amina kwa. Amen. Bakaanza. Baratangiza. Hapa mifuko ya michele. Baravuga ngo habe imifuko y'imiceri. Hapa maunga. Habe imifuka ifu. Makarto ya maoki. Habe karto ya maoki. Hallelujah. Sema amina. Amen. Balisema vya mingi sana. Baravuze byinshi cyane. Sasa kale kabinti kangu kenye mko mnaona pale. Uriya mwamubona hariya. Kao kalikuwa kadogo sana. Yari muto cyane. Kakapita karibu yangu. Arahushuka na mama we. Akapita karibu yangu. Acha iruhande gwasi. Jufa singine walikuwa wanaisha weka vitu. Ahandi hose bari bahashize ibintu. Nasikia kanasema hivi. Yumva ka aravuze ngo na makuku ni nkoko. Hallelujah. Hallelujah. Kwenye nilikuwa nikasikia nataka kucheka. Neno aho yarari yumva ashaka guseka. Ya nakumbuka na makuku kweli. Aravuga ngo ingo aje na nkoko kweli. Sema amina. Amen. Tukamaliza tukaenda kulala na morale yote.
hanyuma bararangiza baje kuryama tunasheka gisi tulikuwa tunasema vitu baguma guseka uko ndubaza bavuga ibintu abo kufika ku kitanda bagasinzira mara moja ibo bageze ku gitanda bama basinzira guko tibariye bama basinzira mimi iwe siwezi kuwadanganya tiyo babeshi nilikosa usingizi mpaka saa 10 za usiku tigeze sinzira kugeza saa 10 niko najiuliza ayibaza nitalamukia kwenda wapi ndavyukira kusha hehe ndavyukira kwa sababu ilikuwa mawazo yenyewe ilikuwa kule tu lakini sikuisema Imana ishimwe amawazo yari afite tiyagigeza yavugira mu bana ningelisema ningeharibisha byote byetu tulikuwa tulifanya kuko iyaza kubivuga aba yaraharibishije ibyo bari bamaze Biblia inasema katika kitabu cha Mhubiri usiseme mbele ya malaika, sema ilikuwa kujisemea tu mu gitabo tumubwiriza haravuga ngo ntupfe kuvuga ijambo ryose imbere ya malaika kwa sababu unaweza kujiharibishia kazi yenyewe ulishafanya kuko urashobora guharibisha akazi umaze gukora sikusema yangu kitu ntigeze avuga ikintu ciwe na kitu saa 11 saa 11 na mimi nikapata kabusingizi na wafata gatotsi buke yagari yabura yarayabura saa 12 saa 12 nikaanza kusikia nyimbo yumva indirimbo nikafikiri kwamba ni ndoto agira ngo none ni inzozi katika kanisa letu mlikuwa wasema lingala wengi mwikanisa ryabo hari ari abantu bavugira ingara cyane kasikia watu wako wanaimba yumva abantu ko bararirimba natondiyo nkolo haleluya natondiyo nkolo amen kamusingizi kakakuwa mutamu nono ayumva iyo ndirimbo yiringana nanje sinyizi ngo yumva ibitotsi bibaye byiza nakusifu Mungu nakusifu Mungu yavuga ngo ndagushima Mana ndagushima Mana nilikuwa kuamshwa na mtoto ambaye akufungua mlango na mkono alifungua na mguu aza kuzutswa n'umwana mu bana be ndi yafunguje amaboko yafunguje ukuguru akapiga mlango asema papa arakubita ukuguru ngo papa ungona lala uracyajyamye vile vyote bishafika bijya zose byashitse haleluya wakati niliamuka igihe yavyutse nikasikia nyimbo mu salon yumva indirimbo muri salon wanawake wengi abagore benshi biko banaimba hiyo wimbo nilikuwa nasikia ayumva ko bararimba ya ndirimbo yaza yumva muri mtoto naye akungoja aniambie habari uwo mwana nawe ndiyarinze ngo amubwira amakuru alirudia yake mu salon tu kuanza kucheza na wale yamasubira yatangira kubyina n'abarya baza baririmbira ingara bahati yangu amahirwe yiwe washroom ilikuwa ndani ya chambre yetu dushe yari muri chambre yiwe nikaingia ndani ya nikanawa yinjira muri dushe arakaraba neza kisha nikaenda hanyuma aragenda kufika musalo ashitse muri salo nikaona balisomba michele asanga bazanye imiceri maharagwe bazanye ibishimbo maunga ifu makarto nyine ajabule bunani wa maoki amakarto yuzuye amavuta ya maoki na bijogo binasinzia juu ile mifuko n'ibikoko isake zijamye kuri ya mifuko na wale wa mama bimama binene bya wakasaye bigore binini bya wakasaye iko banazunguruka musalo yangu bote natondiyo nkolo haleluya natondiyo nkolo amen watoto nao walisha bafuata bote tu biko mwa hii nabo barabakurikiye bose no nikaikala aricara gisi madama alikuwa anajikamata ile wakati busiku ukuntu umugore we yari yifashe ujya nijoro nikajikuta mimi njo najishika vile asanga niwe wifashe kwa kundi acha nikaanza kusema lakini shetani ulinikosesha busingizi usiku aravuga ngo ariko shetani wewe wambujije ibitotsi nijoro kumbe Mungu anakesha kwa neno lake none Imana yari yatinze ku ijambo ryayo yataramiye ku ijambo ili apate kulitimiza kugira ngo abashe kuligaragaza nikasema hivi aravuga ati ulinikosesha busingizi wambujije ibitotsi nijoro lakini nataka nikwambie ndashaka kukubwira wowe Satan tangu leo uhereye none maisha yangu yote ubuzima bwanje bwose na yale nitakayoyatangaza nivyo nzovuga byose nitasema neno nzavuga ijambo matokeo mazuri ya neno nzavuga matokeo ingaruka nziza z'ijambo maisha yangu yote
ubuzima bwanjye hata bwose. wakati nitakuwa mzee Habe nubwo nzaba ndi umusaza, nitahubiri kuhusu kuamini neno la Mungu bila shaka. nzakomeza kuvuga kwizera ijambo ry'Imana. Sema amena. Amen. Umachozi ulitaka kunitoka. Amasozi araza. Nikasema toka kule wewe. Akazayana kule. Sinipatisha haya mbele ya baba mama. Iyo ngiyo wowe ureke kungoza isoni. Tumupe Mungu wetu utukufu. Twese Imana yashizeho. Tangu siku hiyo, kuva uwo munsi, toka imani hata imani, ava mu kwizera injira mu kundi kwizera, tukaendelea kuona mabadiliko. Akagenda abona ibitangaza, mabadiliko, abona impinduka, mabadiliko, impinduka, mabadiliko, impinduka. Sema amina kupa. Amen. Ushuhuda ni nyingi sana. Ubuhamya ni bwinshi cyane. Nilisafiri kutoka Bukavu nikaenda Bujumbura, nikaacha familia pale. Ngo nyuma aza kuva Bukavu aje Burundi kwa ajili ya kazi. Aje Bujumbura kubera impamvu z'akazi. Wale watoto wangu bajya abana biwe wakabakia biko banazungumuza, basigara babavuga. Suno kama vile vitu baba alituambia binatendekaka. Nimwabonye bijya data zatubwira ko byabaye. Sasa na sisi none natwe hatutaendelea kuangalia television tena mwajilani. Tuzosubira kuja kureba television mu baturanyi. Bakatafuta kameza kamushambure bakaleta mule musalo. Nabo bakora ikindi gitangaza. Bafata akameza bakajana kari muri mu cyumba bakajana muri sala. Bakayuka kule pembeni bakatandika bagashiriri abamare baragasasa. Kisha yuko banaikala musalo sebe ko banaangalia television. Hanyuma bama bicara ngo ko barareba television. Television yenyewe haiko. Television idahari. Tuko pamoja wa ndugu. Ego. Kanisa letu walipohudhuria Jumapili, hanyuma itorero ryabo bateranye ku cyumweru, watu wanaanza kutoa sadaka. Abantu batangira gutanga sadaka. Wakaona mukristo wetu mmoja anakuwa na television ya antene mbili hivi. Bama babona umukristo umwe wabo azanye television ifite antene abiri. Akaenda kuitoa sadaka pale mbele. Agiye kuitanga sadaka haje mbele. Mimi niko Burundi. Iwe yari Burundi mwivuga butumwa. Kisha watungaji wenyewe tulikuwa tunatumika pamoja. Hanyuma rero abapastori bakoranaga hamwe. Wakasema baravuga hiyo television muinyangue muibewe wa Pastor Ruben. Mutori hiyo television muishane kwa Pastor Ruben. Watoto wanatoka mkanisa wanaenda kunyumba hawajue hawajali. Abana bava mu kanisa barataha bataza makuru. Weko pale weko wanaangalia ile meza yao ya ibo bafite meza gusabaza bareba bakavuga ngo television. Wakaona wanaume wanabebana na television. Abahungu bamwe abagabo bazanye television. Wakaitia pale. Wakanyoosha maantene. Bazamura maantene. Barachomeka. Wakaanza kutia batangira gushiramwo amasheni. Sema amina. Amen. Kisha wakasema vile vitu tena vinatendeka. Baravuga ngo ndore kandi ibintu birakora. Sasa nilifika mu nyumba. Igihe yagarutse ashitse mu kukutana maantene. Asanga maantene ya television. Mliuza television? Arabaza ngo se mwaguze television. Aseme hapana. Baravuga ngo yayi. Tulifanya commande njo. Twarahamagaje. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa aliniambia vile. Igihe bari bamaze kumubwira gutyo. Akasema hivi vitu ni havyo kabisa. Aravuga ngo ibintu kose. Nikasema hivi na mimi niko destinataire najua kuchapa. Aravuga ngo ubu none nje nzi gucora. Nikachapa gari nzuri kabisa, double cabine. Arachora neza imodoka ya double cabine. Nzuri kabisa. Nziza cyane. Nikakuya na hiyo kae musalo. Azana nawe iyo kaye muri salo. Na mimi nishafanya commande. Yamaze kuichora aravuga ngo nabamaze guhamagaza imodoka. Gari yangu hii mutaiona. Iyi ni imodoka yanje muzoyibona ya. Sema amina. Amen. Bukavu kukawa vita tukakimbia. Ibitabira bavuye Bukavu. Tukaenda Burundi. Bagiye Burundi. Siku moja nilikuwa Uvira niko mukazi. Umunsi umwe yari Buvira ari mwivuga butumwa. Nikasikia telefone. Yumva telefone. Pastor Ruben. Pastor Ruben. Gari yako tutie plaque ya Kongo wala tutie ya Burundi? Imodoka yawe dushireho plaque y'u Burundi cyangwa ya muri Kongo? Nikasema double cabine. Arabaza ngo se ni double cabine. Se ulijua namna gani? Baramubaza ngo se uyimenye gute? Nilifanya commande ningali Bukavu. Arabwira ngo yakoze commande akiri Bukavu. Sema amina kubwa. Amen. Wengi gari hiyo waliona. Abenshi barayibonye iyo modoka yarashitaje. Nilifanya kazi sana ile wakati watu wenzetu walipata shida Gatumba. Unajua ile gari? Ndayisi. Bwana Yesu asifiwe. Yakoresheje iyo modoka cyage Gatumba ndayisi. Amen. Hivi nikiwaonyesha vile niko na chapa siku hizi. Wabaireka ivyo mbantora ubunyine. Niko nafanya command. Ivyo mbamba magazi Mungu. Ninasimamia kwa nini? Kubera iki mikora? Kitu gani kinanisukuma kufanya hivyo? Niki kiza kintera gukora ivyo? Dunia na vyote vinavyojaza. Isi nibirimo sose.
na wote waliomo n'abarimwo bose ni mali ya Bwana. n'ubutunzi bw'Imana. Tumupe Mungu wetu utukufu. Bese Imana yacu cyubahiro. Ulikuwa ushuhuda huo? Ubwo ngubwo bwari ubuhamya ni mbwakiri. Sema amina. Amen. Mugende muhamagaze none. Nilibeba watoto 4 ku Universite de Star. Yashanye abana 4 kuri Universite ya Desta. Wakaniambia baravuga ngo uko milioneri. Uri milioneri. Unajua pesa za hapa? Usi ifaranga zano kuri Desta. Tulikuwa nao mmoja ule. Yarari kumwe na Nuri yumwe. Tulikuwa na wote. Bari kumwe bose Nuri yarahari. Nikamwambia mimi niko na Mungu. Arababwira ngo jewe mfite Imana. Uko na Mungu ase? Aravuga ngo ufite Imana. Hizi pesa utaziweza? Isi faranga uzozishobora papa. Nikasema Mungu iko pamoja na mimi. Arababwira ngo Imana iri kumwe na wewe. Sema amina. Amen. Watoto wakaanza kusoma. Abana baratangira muri Desta. Trimestre ya kwanza wakaanza kunitumia lipa sasa. Igihembwe cya mbere babarangije baramuhamagara ngo riha. Wakati walifanya mitihani yao ya kwanza, igihe bari batangiye gukora ibizame byabo sambe, mmoja akapata alama za juu sana, umwe yamagiri amanota yo hejuru cyane. Wakasema huyu yeye hata lipa hata pesa moja. Barava uko uwo kera babaramuriye ngo uyu ntazari habe none. Huyu atasoma mpaka malize masomo ya hapa. Uyu azasoma kugeza arangije amasomo ya full scholarship. Azama yiga kubusta gusarangiza. Sema amina. Amen. Nikaanza kupigana na madeni huku na huku. Atangira kukuitana na madeni ya trimestre ya pili. Trimestre ya kabili. Mwingine naye akapata alama nyingi sana. Undi nawe afashiri ndiziri yejuta. Hii ushuhuda si yaishuhudia kwetu. Iyi ngitsinda itarayivugiwe. Muisikilie hapa sasa. Mumuyumvira hano. Sema amena. Amen. Wakasema huyu naye baravuga ngo uyu nawe tunamlipia vyote. Nawe turamurihiye bose. Atamaliza university bila kulipa hata. Azamara university masomo atarari haha. Nikabakia na wale wawili njoo niko napata. Asigaranye babiri. Sema amina. Amen. Nikichelewa kulipa yatinda kuriha. Ma message, ma email, ma nini. Ma message na ma email. Amen. Niji mtulie niko na Mungu. Akababwira ngo mwebwe mutuze mfitima. Mambo yote yaendeka barabara. Ibintu biragenda neza. Na kweli Mungu alitusaidia. Nukuri Imana yarabikoze. Hivi wamoja walishafanya graduation. Abenshi bamwe bamaze gukora graduation. Bamaze kuliendeka. Uko niko zake. Sema amina kubwa. Amen. Tuko na Mungu. Dufite Imana. Acha Mungu tumweke katika mambo yetu yote. Mureke Imana tumushire mu buzima bwacu bwose. Muone kisa tatushangaza. Murebe ko ndazabatangaza. Sema amina kubwa. Amen. Neno fupi sasa kwa kumaliza. Ijambo rigufi kubwo kurangiza. Tuangalie katika kitabu cha Rutu. Turebe mu gitabo cha Rusi. Wewe njoo niomba ushuhuda ndugu. Yego kabisa. Lakini mukomera mashi. Ndabake. Amen. Na mimi bilinijenga sana. Nawe ngo zaramwubatse cyane biza binyubaka bikomeye. Hii wakati ya corona. Mwigigiye cha corona nilikuwa huko Nyamata pamoja na ile orfelina yenyewe nakuwa nayo. Yari Nyamata ari kumwe ari mu kigo cy'abana agira ikigo cy'abana b'imfuvyi. Wakafunga milango wakasema hakuna kutoka. Bafunga imiryango barafunga barakonta gusohoka. Haleluya. Amen. Nikasema mara hiyo Mungu anataka kujitukuza kwetu kabisa. Hanyuma aravuga ngo ubwo ndagusohoka Imana irashaka kwiyerekana iwabo mu buryo bukomeye. Watu karibu 40 mu centre moja wanakula kila siku. Abantu bagera kuri 40 bari muri shamburi imwe barya imisi yose. Katika upango mmoja. Mu gipango kimwe. Nikasema Mungu tunataka tukuone tena upya. Aravuga ngo Mana ndashaka ko tukubona bundi bushi. Sema amena. Amen. Siku moja chakula ilikuwa inaisha kabisa. Umunsi umwe abona ivyo kurya ko biragenda bishira kabisa. Tulikuwa tungali kwa ile mwezi ya 3 tu. Kandi bakiri mu kwezi kwa 3 gusa kwa corona. Niko mshambre. Ari mu cyumba. Mungu alikuwa anipatia kawimbo. Imana yari yamuhaye akaririmbo. Sema amina kubwa. Amen. Niko naimba nikasikia ka telefone kangu kadogo. Aririmba yumva ga telefone kiwe gatoya. Nikaikamata. Karavuga aragafata. Hello. Aramwamagara ngo aro. Papa. Kasema wewe nani? Hanga ngo wewe ninde? Akaniambia jina lake. Ambwira izina rye. Nikatoto kamoja. Nakana kamwe. Wakati nilikuwa naenda kukamata watoto wangu kwa shule Bujumbura. Igihe yashaka gufata abana be Bujumbura ku ishuri. Nilikuwa nazoea kumpatia lift pamoja na kaka yake. Yakaza kunda kubaheza lift hamwe na musaza we. Nafikisha kwao ninaenda nyumbani. Akabashitsi wabo yamara kaje mu rugo yo. Ile wakati mu 2015 sie tulienda Kigali wao wakaenda Canada. Muri 2015 iwe yagiye Kigali ibo baje Canada. Aseme mimi fulani.
aramubwira ngo ni jewe runaka. Muko wazima? Aramubwira ngo muri bazima. Ndio tuko wazima kabisa. Kabisa turi bazima. Wapi? Ubu muri he? Se papa usinisemesha mingi. Aramubwira ngo papa ntuvugishe magambo menshi. Ngo kitu kidogo nataka kutuma. Hari ikintu gitoya nshaka kohereza. Kitu kidogo. Ikintu gito. Kasema sawa, niandikie majina yako, nikamwandikia. Aramubwira ngo mbwira amazina yawe, aramwandikira. Punde kidogo nikaona natuma mu mwanya muto 1450 za Kinyarwanda. Asanga yohereje ibihumbi 450 y'amanyarwanda. Nikampigia simu nikasema asante sana, kweli inafika kwa wakati wake. Aramushimira, aramubwira ngo asante cyane, bigeze ku gihe cyacu. Sasa sijamaliza, niko binakatala kuya byote. Ile ilikuwa turu ya ni turu ya mbere. Nikaona mara ya pili atuma tena 450. Ubwa kabiri kandi atumye 450 y'amanyarwanda. Asante sana. Aramubwira ngo asante cyane. Urantangaje cyane. Papa ngoya kwanza yakuya byote. Itonde tiziranza zose. Kisha tena akatuma 150. Ubwa nyuma atuma 150. Milioni kaenea. Milioni urusura. Sema amina kwa. Amen. Nikasema unamaliza sasa? Aramubwira ngo urarangije se? Aseme ndio namaliza kwa leo. Aramubwira ngo ndarangije kuri none. Sema amena. Amen. Nikakimbilia musalo. Yirukira muri salo. Kaita watoto na wale ba mama. Ahamagara babana n'abayorezi babo. Ndio tushukuru Mungu. Muze dushima Imana. Hii miezi ya corona tunataka kuipita tuko bien. Muze dushima Imana. Aya miezi ya corona tugekwiye kubita neza. Sema amina kubwa. Amen. Hiyo muujiza katendeka. Icho gitangaza kiraba. Huyo Mungu mwenye ananishangaza hivi. Iyo Imana izintangaza guki. Anajali maisha yetu ya hapa duniani. Anajali. Sema amina kubwa. Ubuzima bwacu bwana mwisi. Haleluya. Amen. Safari yetu yote naijali. Urugenzi rwacu gose araruzi. Tulishasema tukaribishe utukufu wake. Twamaze kuvuga ngo twiyegereze ubwiza bwe. Tunataka kuishi maisha ya kushangazwa na yeye siku kwa siku. Tugomba kuba mu buzima bwo gutangazwa n'Imana. Amen. Amen. Kitabu cha Rutu, igitabo cha Rusi, kitabu cha Rutu, igitabo cha Rusi, ile sura yake ya kwanza, igice cha mbere. Tuliingia wako wanaimba wimbo nasema habari njema. Hiyo ndiyo raha yangu. Twinjiye bavuga ngo ubutumwa bwiza ngo ni umunezero wanje. Moyo wangu kashangilia. Umutima wiwe urishima. Kasema aba. Uravuga ngo aba. Balijua hii. Babimenye bate. Hili neno ambalo Roho Mtakatifu alinongoneza. Iri shambo umwuka wera yambwiye. Rutu sura 1. Rusi igice cha mbere. Mstari wake wa 6. Umustari wa 6. Ndipo alipoondoka yeye na wakweze ili kurudi kutoka nchi ya Moabu, maana huko katika nchi ya Moabu amesikia ya kwamba Bwana amewajilia watu wake na kuwapa chakula. Amen. Amen. Bukeye ahagurukana n'abakazana be kugira ngo ave mu gihugu cy'Imoabu, asubira iwabo kuko yari yumviye mu gihugu cy'Imoabu yuko Uwiteka yagendereye ubwoko bwe akabaha ibyo kurya. Amen. 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 Yari yumviye mu gihugu cy'Imoabu. Alikuwa anasikia katika nchi ya Moabu kwamba huko kwao kuko iwabo Mungu alitembelea watu wake. Imana yagendereye abantu bayo na kuwapa chakula. No kubaha ibyo kurya. Nani yule? Nindi uwo nguwo? Sema amena. Amen. Ni mwanamke ambaye anaitwa Naomi. Ni umugore umwe witwa Naomi. Sema amen. Amen. Naomi alikuwa mwenyeji wa Betlehemu. Naomi yari umuturage wa Betlehemu. Ukafika wakati wakasema tuhame tutoke hapa. Hagerigiye cyo kwibuka ngo bavaho ngaho. Betlehemu maana yake nchi ya mikate. Betlehemu irasigura ngo ni inzu y'ibyo kurya. Wakahama wakatoka katika nchi ya mikate. Bava mu nzu y'ibyo kurya barabunga. Mwambie kwanza mwenyewe mnaketi pamoja, mwambie kwetu ni nchi ya mikate. Banza ubwire uwo mwicaranye mubwire ngo iwacu ni mu nzu y'ibyo kurya. Sema amina kubwa. Amen. Na ukumbuke kwamba Yesu ni mkate ulioshuka. Kandi wibuke ko Yesu ari ibyo kurya ari umutima. Na huyo Yesu alizaliwa Betlehemu. Kandi wibuke ko Yesu yavukiye Betlehemu. Sema amina kubwa. Amen. Na leo analala katika neno lake. N'uyu munsi araryamye mu ijambo rye. Ameze nk'ibyo kurya. Sema amina kubwa. Amen. Wakahama. Barabunga. Wakahamia Moabu. Babungira i Moabu. Moabu
ni mtoto ambaye alitokana na Loti wakati alizaa pamoja na binti wake. Moabu ni izina ry'umwana wavuye kuri Loti n'umukobwa we bazaranye. Kwa pamoja wandu. Na katika Agano la Kale nasemekana kwamba baba na mtoto yake wakizaa, maana yake hiyo ni laana kabisa. Mwisezerano rya kera iyo umwana azaranye na se ni umuvumo. Maana yake Moabu ilikuwa ni laana tu. Nukuvuga ko Moabu wari umuvumo gusa. Wakahamia katika nchi ya laana. Baja mu gihugu cy'umuvumo. Mume wake akafa. Ngo bakigeremwo umugabo we arapfa. Vijana wake wawili wakafa. Abahungu be babiri barapfa. Tena wakafa, wanaacha wake zao ambao waliwaoa huko. Hanyuma basiga abagore babo bari barashakiye Moabu. Na walimaliza, kuko wamoja walimaliza karibu miaka 10 wameoana, lakini wakakosa hata uzao. Bari bamaranye miaka hafi 10 ariko ntibigeze babyara. Kwa sababu ya laana. Kubera ko ari igihugu cy'umuvumo. Tuko pamoja wandugu. Amen. Yego. Wakweze wakabakia pale. Hanyuma noneho bakazana bagumaho. Pamoja na Naomi. Bagumana na Naomi. Wako wanaangaliana tu. Bakarebana gusa. Wajane watatu. Abapfakazi batatu. Ukiwaangalia ubarebye utasema hao ndio waliishiwa maishani. Nukuvuga ngo abangaba barahishiwe ubuzima. Sema amina. Amen. Siku moja umunsi umwe Naomi akasikia habari njema. Naomi yumva amakuru meza. Tumupe Mungu wetu utukufu. Twese Imana yacu cyubahiro. Akaisikia ngali mwa hiyo hali. Yumva ayo makuru akiri Moabu muri ico gihe. Akaisikia ngali huko Moabu. Azumva akiri Moabu. Aliposikia hiyo habari njema, yumvishije ayo makuru meza, wakaona mwanamke anaamka asubuhi. babona Naomi mu gitondo aravyutse. Iko na changamko. Afite kw'ivyishimo. Anafunga vitu. Atangiye gufunga ibintu. Iko anajitengeneza. Atangiye kwitegura. Bamusogelea. Baramwegera. Mbona uko sawa mtu anataka kusafiri? Aramubwira ko usa n'umuntu ushaka kuzinduka. Ndio nimesikia habari. Aramubwira ngo nivyo numvisha makuru. Wakati tuko tunasema habari hii, igihe twazabe tuvuge ubutumwa, ujiandae kutoka ndani ya hivyo. Witegure kuva muri iso. Sema amina kubwa. Amen. Ujielekeza katika nchi ya mikate. Hanyuma werekeze mu gihugu cy'ibizo kurya. Tumupe Mungu wetu utukufu. Amen. Habari njema inakataka minyororo. Ubutumwa bwiza busabuca imigozi. Akaona kabisa minyororo yake na katika. Babona neza arahambuwe iminyororo. Naomi unaenda wapi? Naomi ugiye. Ninarudi kwetu. Arabwira ngo nsubiye iwacu. Nisikie habari njema. Numvishije amakuru meza. Sema amina kwa. Amen. Unao kujitayarisha. Nao batangira kwitegura. Mbona na ninyi mnajitayarisha? Arabwira ngo se ko namwe mwitegura. Tutaenda pamoja. Baramubwira ngo turashana na. Akawasogelea. Arabegera. Se tusikilizane. Arabwira ngo twumvikane. Muko mnaniangalia. Mwebwe mwamundeba. Munaona kama ningali na tumaini lolote? Ko muraona ko hari ikizere icyacu cyose? Sina mtoto mwingine. Nta wundi mwana mfite. Na hata kama Mungu anaweza kufanya maajabu nizae. Hayo nibwo Imana yokora ibitangaza ngo mzae. Mutangoja hako kabebe kakomale njo kakakue mume wenu. Ngorindira ko kana nkazasama ngabyara kakazaba umugabo wanyu. Murudie kwenu. Musubiri wanyu. Aitwaye Orpa akasema unasema kweli. Uitwa Orpa aravuga ngo ko nukuri. Unasema benye binazihiri. Uko kuravuga ibigaragara kabisa nivyo. Sema amina kwa. Amen. Kwa heri. Aramusezera. Akarudi kwa. Arasubiriwa. Rusi. Sema amina kwa. Amen. Akamwangalia vizuri. Aramureba neza. Akasema mimi. Aramubwira ngo njewe usinisihisi kukuacha. Tunyingingire kugusiga. Sema amina kwa. Amen. Iko sawa angemwambia ulisikia habari njema. Ningaho yaramubwiye ngo wumvise amakuru meza. Kaniambukia. Nanje bingeraho. Zanyandukiri. Tupe Mungu wetu utukufu. Amen. Usinisizi kukuacha. Tunyingingire kugusiga. Kwenye utakwenda nitakwenda. Aho ugenda ndaje. Kwenye utalala nitalala. Aho no urara ndahara. Nchi yako itakuwa nchi yangu. Igihugu cyawe kiraba igihugu cyanjye. Kwenye haleluya. Amen. Mungu wako. Imana yawe. Atakuwa Mungu wangu. Araba Imana iraba Imana yawe. Chenye kitanitenganisha na wewe. Ikintu cyo ntandukanya nawe. Labda iwe kifo tu. Keretse kiba urupfu gusa. Naomi akamwangalia. Naomi aramureba. Akaona huo ujasiri. Areba ubwo bushizi bw'amanga. Njoo kitu imani inaletaka. Nico kwizera kuza kuzana. Inaletaka ujasiri. Kuza kuzana ubushizi bw'amanga. Sema amina kubwa. Haleluya. Haleluya. Hata vyenye viko mbele yako vinakimbia. Ibiri imbere yawe bikaza bihunga.
Naomi akamwangalia. Naomi aramureba. Sawa. Aramubwira ngo sawa. Munyalisha sema nisimusihisi. Umuntu wamaze kuvuga ngo simwinginge. Amen. Amen. Kwa Kiswahili walisema mzuri. Mu Kiswahili bavuze ne. Sinisihisi. Manake ndio umekunyinginga kama ni kama sema amina ku. Tu umekunyinginga kabisa. Wakaenda pamoja. Barashana nawe. Haleluya. Wakaenda pamoja. Barashana nawe. Walipoingia tu Bethlehem. Bamaze kwinjira i Bethlehem. Mji wote wa Bethlehem ukataharuki. Umuhana wose wi Bethlehem wose. Mama benye bariko banatwanga. Aba mama baza bahura. Aseme Naomi anakuja. Baravuga ngo Naomi araje. Muone Naomi anakuja. Nimurebe Naomi araje. Naomi akaanza kujitetea. Naomi atangira Musinite Naomi. Kuvuga aravuga ngo ndimunyite Naomi. Jina lilishabadilika. Izina ryarahindutse. Nilienda huko niko na watu. Nagiye ngiyo mfite abantu. Sasa wote wamefia huko. None bose baguyiriya. Muniite Mara uchungu. Muniite Mara yani ubusharire. Lakini wao hawakujali. Ariko iboti baza baruha barenje. Naomi anakuja. Naomi araje. Manake hakuhesabu Rutu kama mtu. Tibaza baruha batekereza Rusi kwa umuntu. Hata Naomi hakumuona kama mtu. Habe na Naomi ndiaza mwibuka mureba kwa umuntu. Na watu akamubwira ngo najanye n'abantu. Narudia mikono wa. None ngarutse gutyo na. Muniite Mara. Munyite Mara. Nilishaishiwa. Narayishiwe vyararishize. Mungu asifiwe kwa sababu Imana ishimwe kubera Rutu yeye hakubisema. Rutu eti yazavuga ati sema amina kubwa. Amen. Moyo wake umutima we kunaimba. Iwe wasuririmba. Mimi natoka katika nchi ya laana. Aravuga ngo nje mvuye mu gihugu cy'imivumo. Kanyaka katika nchi ya watu wa Mungu. Ngakuita mu gihugu cy'imigisha. Watu waliobarikiwa. Abantu bahezagiwe. Haleluya. Haleluya. Sifa kwa Yesu Masihi. Amen. 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 Nari umwijima ukabije Yesu aramurikira. Nari mu mwandu uteye isoni Yesu akuramo. Nari uje kuyumva Yesu araza kubindu. Sifa kwa Yesu Masihi. Kwa sababu Rutu ndiye alikuwa na nguvu. Kubera ko Rusi ari wowe rufite imbaraga. Alikuwa akiamka asubuhi. Yarazukaga mu gatondo. Kwenda kuogota masazo. Akazagenda areba ivyasigaye. Masazo ni bule butu bwa nyuma. Ivyasigaye nibijya bintu umuntu wasaruye yasize inyuma. Bule bumihindi kwenye kwetu banaitaka gukaba ibintu bagiye basiga iri wacu bakaza basarura bakaza. Bule bumihindi wenye banaitaka menyo ya shangu kama ya zabigori bitabituzuye. Bidafite indete mapengu. Bijya bifite ibihanga hanga. Sema amina. Amen. Lakini anaviogota kwa juhudi. Hanyuma akazabifata n'umunezero. Siku moja patro Boaz. Umunsi umwe patro ariwe Boaz. Anafika kuangalia watumishi. Arahagera kureba abakozi. Akasema nani ule mwenye ko nyuma yenu? Aravuga ngo suriya ninduri nyuma yanyu. Mmoja akamwambia ule. Umwe aramubwira ngo uriya ni yule msichana ambaye alikuja na Naomi. Nurya mukobwa wazanye na Naomi. Alikuja tangia asubuhi. Yaje guhera mu gitondo. Ameogota mpaka sasa angali na juhudi. Yagumije kugenda tora kugeza ubu nyina aracyafite umwete. Sema amina. Amen. Unajua huyo Boaz alikuwa mtoto wa nani? Urazi uwo Boaz yari umwana wandi. Simuangalie katika Matayo. Murebe muri Matayo. Matayo sura 1. Matayo igice cya mbere. Tunataka kumaliza, msifikiri kwamba nitakawa. Arashaka kurangiza timutekereze kwa atinda ariko tiwahutsinda. Mstari wake wa 5. Umurongo wayo wa mbere. Sura ya kwanza mstari wa 5. Igice cya mbere murongo wa 5. Salomoni alimuzaa Boazi kwa Rahabu. Salomoni yazaye Boazi kuri Rahabu. Si mnajua Rahabu? Nibuka Rahabu. Boazi akamuzaa Obedi kwa Rutu. Boazi yazaye Obedi kuri Rusi. Obedi akamuzaa Yese. Obedi yazaye Yesayi. Yese akamuzaa mfalme Daudi. Yesayi yazaye umwami Dawidi. Mpe Mungu wetu utukufu. Imana yacu. Sema amina. Amen. Kabla sijamalizia kwa mambo ya Rutu, ndararangiza ku magambo ya Rusi,
Useme kwa mza Rahabu. Reka maze mbabwire Rahabu. Kahanga wa makapa. Njoo hapo nyuma. Sema amina kubwa. Amen. Hawa ni Waisraeli. Abana b'Isiraheli Weko katika mpango wa Mungu. bari mu mugambi w'Imana. Weko katika ahadi za Mungu. Bari mu masezerano y'Imana. Walitoka Misiri. Bavuye mu Misiri. Mungu iko na neno kwao. Imana ifite ijambo kuri bo. Sema amina kubwa. Amen. Sasa kuko kengine. Hanyuma hakaba akandi. Sema amina kubwa. Sema amen. Nani mwata kuwa Rutu? Nguyu Rusi. Waachie kwanza hiyo mikrofoni. Sema amina. Amen. Alisema na uamuzi wote. Uyu nguyu yavuganye ubushizi bw'amanga bwose. Na ujasiri wote. Ubushizi bw'amanga bwose. Usinisisi. Usitunyinginge. Haleluya. Amen. Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Imana yawe isaba Imana yanjye. Sasa alishafurahisha moyo wa Mungu. Yaramaze kunezeza umutima w'Imana. Wakina Boazi weko wanakiri baraka kwake. Boazi ko baramuhezagira. Mungu ambaye ulikimbilia kwenye mbawa zake. Imana yahungiye mu mababa yawe. Akubariki. Aguhezagira. Geuze kama wakina Sara. Akuhindure nka Sara. Uzae na wewe mataifa. Uzare amahanga. Kumbuka Yesu angali mbinguni. Wibuke ko Yesu akiri mu ijuru. Hajazaliwa hata kuzaliwa. Taravuka habe no kuvuka. Anaangalia vitu vyote. Karareba ibintu byose uko byabigenda. Sema amen. Anajua kwamba atazaliwa katika hili taifa. Agatekereza kwa yazarabona ko azavuka muri aho. Sasa naona msichana mwingine anatoka pembeni kule. Abona undi mukobwa uvuye ingiyi no pembeni. Amen. Amen. Anapanda kwa ujasiri. Arazamuka kubushizi bw'amanga. Sema na kujitoa kwake. No kwitanga kwiwe. Mkono wa Mungu ukuboko kw'Imana ulishamshika hivi. Bamufashe. Akikiri neno la imani. Avugisha mojo kwizera. Akitenda neno la imani. Akora imirimo yo kwizera. Mungu anamsogeza mbele. Imana ikamwigiza mbele. Sema amina kubwa. Amen. Haleluya. Haleluya. Akikiri neno la imani. Yavugisha mojo kwizera. Mungu anamsogeza mbele. Imana ikamwigiza mbele. Musogee. Haleluya. Amen. Biblia inasema. Biblia inavuga Mungu anatoshaka kuyalala. Imana izikura ku butavu. Anaketisha pamoja na wakuu. Ikicasanya n'ibikomangoma. Nani huyu? Huyu ninde? Rutu. Ni Rutu no Rusi. Sema amina kubwa. Amen. Rutu unatoka wapi? Hayo ngo Rusi vuye hehe. Sema amina kubwa. Amen. Wakimtazama katika hii mlolongo ya hawa. Baba reba mu murongo w'Abanyesiraheli. Hawamuone hata kumuona. Ntibamubone ntibamubone. Fika hapa namuna gani? Bakamanza wageze hagute. Unajua gisi Rutu atakwambia. Usukuntu Rusi azogusubiza. Ni neema ya Mungu imenifika. No ni n'umuntu bw'Imana data. Tumupe Mungu wetu utukufu. Duheze Imana yacu cyubahiro. Rutu akamzaa Obedi. Hanyuma Rusi azara Obedi. Obedi akamzaa Yese. Obedi azara Yesai. Yese akamzaa mfalme Daudi. Yesai akazara umwami Daudi. Yesu kwenye iko. Yesu yaya ari. Na mimi nikizaliwa duniani. Karitegura ngo naje nimvuka mwisi. Nitaitwa mwana wa Daudi. Naje zitwa mwana wa Daudi. Bakwe wanaona Rutu. Bazababona Daudi babonemwo Rusi. Sema amina kubwa. Amina. Mimi nilitokea huko. Naje ko nachomotse muri Rusi. Kwa nini Yesu alikubali kupita kule? Kubera ko Yesu yaciye aho ngaho. Kwa sababu aliona imani pale. No kubera ko yabonye kwizera aho. Kokote ambapo anaona imani. Aboneye kwizera. Anapaswa kupita pale. Agomba gutaha. Sema amina kubwa. Amen. Tuseme haleluya. Haleluya. Tuseme haleluya. Haleluya. Huu ni ukoo wa Bwana Yesu. Ubu ni urusaro rw'umwami Yesu. Angalia wakina Rutu wako ndani. Reba barusi bari ndani. Wakina Rahabu wako ndani. Barahabu bari ndani. Wakati nilisomaka nilijiuliza. Umunsi yamusomye yaratangaye. Kwa nini Yesu alikubali kupita Rahabu? Nikajua kwamba avuga ngo nukweri Imana yaciye kuri Rahabu amenya ko alikuwa ukoo wa mzizi wa zambi. Nuko yazagenda akuraho umuzi wose. Arandura umuzi w'icyaha. Sema amina kubwa. Asa amina kubwa. Situfanye sote hivi. Turandure twese. Mungu angowe vile vilikuwa vinakusumbua. Irandure biri mu mitima. Sema amina kubwa. Amen. Bisizae matunda tena katika maisha. Bizongere kusara kandi Mungu angowe. Imana Mungu angowe. Imana irandure. Mungu angowe. Mungu angowe. Imana irandure. Mungu angowe. Mungu angowe. Haleluya. Haleluya. Mungu awabariki. Imana ibahe umugisha. Hiyo kwenu kama vile mnaamini. Mugende muhabwe umugisha kuko mwizeye. Amen. Amen. Mungu aliyebadilisha Rutu. Imana yahinduye Rusi. Akabadilisha wakina Rahabu. Agahindura Barahabu.
hakuna kitu kinaweza kumshinda. nta kintu cyo munanira. Shetani asikudanganye. Satani ntaguhende. Hakuna mbali kwenye Mungu hawezi kutosha mtu. nta kure Imana itokura umuntu. Sema amina kubwa. Amen. Nilisoma ushuhuda wa Paulo siku hizi. Yasomye ubuhamya bwa Paulo muri iki gihe. Alikuwa anaambia watu wa Kolosai. Yazabwira abakolosai. Asema mtupokee vizuri. Utwakire neza. Hakuna mtu tulifanyia mubaya. Nta muntu twigeze tugirira nabi. Paulo anasema ni kweli. Akavuga ngo Paulo, ibyo wavuga nukuri. Ninyi wewe Sauli. Unajua mtu akiwa ndani ya Kristo. Urazi iyo umuntu ari muri Kristo Yesu. Ya kale yote yamepita. Ayakera yose abashize. Yote yamekuwa mapya. Ibintu biba bihindutse kuba bisha. Mbele tuombe, tunataka kuaga. Mbere yo gusenga turashaka kubasezera. Tukishukuru kwa ukaribisho wenu. Tubashimira kubwo uko tweyegereza kwanyu. Kwa jina langu binafsi na familia yangu na kwaya Ushindi, kubw'izina ryiwe bwite n'umuryango we ni korari ya Ushindi ambao tunashiriki kanisa moja Kitengela. Bose baba mu itorero rimwe Kitengela. Kiongozi wao ameniandikia kwamba niage hata kwa jina lao pia. Umuyobozi wabo aravuze ngo asezere kubw'izina ryabo bose. Mlifanya vizuri kutualika. Mwagize neza kutwiyegereza ili tuzungumuze maneno haya ya imani. Kugira ngo tubashe kuganira namwe aya magambo meza yo kwizera. Wakati watu wanajua kufikiri eti labda anayehubiri habarikiwe kama wale wanaosikia. Hari abantu baza batekereza yuko uwahubwiriza atazahezagirwa nk'abantu bategera. Kabisa tumebarikiwa hapa. Nukuri nahezagiriwe hano. Tulisikia mbingu iko wazi hapa. Yumvishije ijuru rikingutse hano. Mungu anayebadilisha mambo yuko hapa. Imana yahinduye ibintu hano. Muendelee na miradi yote mkiweka mbele yake. Mukomeze imigambi mwishira imbere ye. Gari ya Mungu haina marche en arrière. Imodoka y'Imana ntizigenda inyuma. Ni kusonga mbele tu. Izije imbere gusa. Kutoka utukufu hata utukufu. Kuva mu bwiza uja mu hata imani. Uva mu kwizera mbele hata Mungu. Ukomeza uja imbere kugeza mu bwami bwo mwijuru. Tunasonga mbele kwa nguvu za Mungu. Tuzuiliwi. Tuna ushindi. Tunasonga mbele nguvu za Mungu. Tuzuiliwi. Tuna ushindi. Amen. Amen. Nataka kuombea watu fulani. Nataka kusengera abantu runaka. Watu ambao wanamaliza siku wakisema Mungu uko wapi? Abantu bagisigiye bibaza bavuga ngo Mana uri hehe? Mbona tunasikia ulitenda? Ko twumvishije ibyo ukora uri hehe? Uko wapi? Uri hehe Mana? Uko wapi na mimi unitendee? Uri hehe nanje ngugirire? Uko wapi ujizirishe kwa hiki na kile? Uri hehe kugira ngo ugaragare muri iki na kiriya? Watu wenyewe wako na hiyo swali, uko wapi Mungu? Abantu bafite ibyo bibazo. Wasimame tuwaombe. Muhagarare ku maguru yanyu gira tubasenge. Sema amina. Amen. Antu bifuza ko Imana ibagirira neza. Uko wapi Mungu? Ubaza ngo suri hehe wa Mana we? Uko wapi Mungu? Uri hehe wa Mana we? Mbona niliomba? Ko mbona narasenze? Mbona nilitoa cha 10? Ko mbona naratanze cha 10 ya kuenea? Kandi ngatanga cha 10 cyuzuye. Na ulisema utakemea laana hata unatubariki tunakosa nafasi ya kuziweka. Kandi Biblia ijambo ryawe riravuga ngo uzoduhezagira ngo dukure mu mivumo kandi ngo tubure naho tubishira. Sasa uko wapi? None uri hehe muri iki gihe? Hao watu ndio nataka niombe. Abo bantu ni bashaka ngo asengere. Sema amina. Amen. Mungu hana budi kujidhihirisha. Imana ntirareka kwiyerekana. Aliyejidhihirisha kwa Rutu. Uwabashije kwiyerekana kwa Rutu yuko hapa Rusi. Ari na hano n'umunsi. Ili ajidhihirishe kwa maisha yako. Kugira ngo yiyerekane mu buzima bwawe. Anataka miongoni mwa wale watakaoshuhudia. Arashaka ngo mu bantu bazatanga ushuhuda. Na wewe uwe ndani. Na uzobemwo. Sema amina. Amen. Funga macho yako. Umiriza gira dusenge. Kisha vile vyote. Ugenda uteranya bijya byose. Tunataka tumwambie Mungu. Hanyuma abibwira Imana. Hallelujah. Hallelujah. Nari mu mwijima ukabije Yesu aramurikira. Nari mu mandute y'isoni Yesu akuramo. Nari mu rushengo rw'umwuma
nasikia roho ya pumziko hapa. Ndumva umwuka wo kuruhutsa imitima y'abantu hano. Mungu iko tayari kupumzisha watu wake. Imana iri tayari kugira ngo iguruhure. Vita ilikuwa ya kudumu. Ibita vyari byo kugumaho. Vita ilikuwa ndefu, intambara. Intambara zabaye nisi. Lakini leo ariko uyu munsi shujaa wako anafika. Intwari yawe irashitse ili yakudhihirishie kwamba yupo. Imana iri yerekana ko kwiriho muri wowe. Baba, katika jina la Yesu Kristo. Yesu, mu izina ryawe mwami Yesu. Umetuma neno lako na halitakurudia bure. Wohereje ijambo ryawe kandi ntirizogusubirirayo gutyo. Litatimiza chochote kile ulicholituma. Mana rizakora icyo waritumye cyose. Wanaume na wanawake wamesimama. Abagabo n'abagore barahagaze aha. Vijana, wasichana na wavulana wamesimama. Abahungu n'abakobwa barahagaze aha. Wakiwa na maswali chungu zima ndani yao. Bafite mwami data ibibazo byinshi imbere yao. Wewe ndiye jibu la pekee. Wewe ndiwe gisubizo gusa. Wanataka waone uwepo wako. Ubigaragariza ubwiza bwawe. Wanataka waone wema wako. Wanataka kuona ubwiza bwawe. Wanataka waone mkono wako. Wanataka kuona ukuboko kwawe. Karibu watendee. Ngwino mwami data wagenderere. Karibu watendee. Ngwino mwami wagenderere. Karibu ujidhihirishe kwao. Ngwino mwami data karibu watoe katika ile bonde la vilio. Ngwino bakure mwami data karibu watoe katika hayo mashimo ya kukata tamaa. Ngwino bakure mwami mu shimo. Karibu wape wimbo mpya wa sifa. Ngwino mwami data winjize mu bwiza bwawe. Karibu mfalme. Ngwino mwami Yesu. Wamesimama kwa ajili ya kuamini neno lako. Yesu ahagaze kubwo kwizera ijambo ryawe. Tenda. Kora mana. Tenda. Kora Yesu. Tenda. Kora Yesu. Tenda. Kora mwami. Jitukuze. Jidhihirishe. Yerekane mana. Washike mkono. Wafate ukuboko Yesu. Wawezeshe kujinyakua. Washoboze mana guhaguruka. Wapandishe kwa ngazi ya juu. Wasamure mwami data ku rwego rwo hejuru. Wapate kuona mbali. Babashe kubona hakurya. Mungu wa Kalebu na Joshua. Yo Yesu nyiriwe barangize nk'aba Joshua na Kalebu. Karibu. Ngwino mwami Yesu. Karibu. Ngwino mwami Yesu. Karibu. Ngwino mwami Yesu. Wewe ambaye nilikuona Bukavu. Yesu nabonye Bukavu. Wewe niliyekuona Bujumbura. Wewe wabonetse Bujumbura. Wewe ambaye nilikuona siku hizi za corona hapa Kigali. Wewe nakubonye muri misi ya corona hano Kigali. Yule haujabadilika. Uracyari wauni tuzuye. Jidhihirishe katika familia hii. Yerekane muri miryango. Wimbo mtubuke. Ayi mwami bakiri bisa. Na sifa zote zikurudilia wewe. Amazishimwe rikugarukire ma. Tunakiri baraka kwa kanisa hili. Mwami data turahanu turatamuka kwa kanisa hili. Tunakiri baraka kwa kila familia ambayo imewakilishwa hapa. Data nyiriwe turahezagira turakururi kumuryango raha. Ulituongoza tukafika hapa salama. Watuyoboye tugeza hano mahoro. Punde tutarudi kwetu Kitengela. Mwami data nyiriwe. Acha damu yako. Haleluya. Itufunike sote. Reka mwami amaraso yawe adutwikire twese. Tutembee kwa hiyo tapu ya damu yako. Tubashe kugendera mu maraso yawe. Tuingie manyumbani kwetu. Twinjire mu mazu yacu. Na amani na furaha. N'ivyishimo n'amahoro. Tuendelee kutembea katika matendo yako makubwa. Komeze tugendere mu mirimo yawe ikomeye. Sifa zote zikurudilie wewe. Hanyuma amashimwe kugarukira. Ndio maana tunakiri kwa wiki hii tutaanza kesho. Nibwo cyo gituma twatura kuri yinga tuzotangira. Wiki yetu ya kushangazwa na Bwana. Nani datizabo yinga ryo kutangazwa n'Imana. Wiki yetu ya kutembelewa na Mungu. Ninga ryacu ryo kugendererwa n'Imana. Wiki yangu ya kukuona upya. Ninga ryanje ryo kukuona. Wiki yangu ya uamsho. Ninga ryanje ryo kubyuzuza. Wiki yangu ya kuingia katika utukufu wako. Ninga ryanje ryo kwinjira mu bwiza bwawe. Sifa zote zikurudilie. Ayi cyubahiro n'ibishimwe bikugarukire ma. Milele na milele. None ni iteka ryose katika jina la Yesu Kristo. Izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Amen. Bwana wabariki. Mani wa mugisha. Amen. Asante sana. Agihagaze none ndasaba pasi. Amen. 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 Ulijengeni. Amen. Kanisa la Bwana pote duniani hata juu. Amina. Amina. Na yeye Bwana atatubariki. Amina. Kwa neema. Amina. Na oh haleluya. Nguvu zake Bwana. Haleluya.
kanisa lake Kanisa lake ni moyo wangu, ni moyo wako. kanisa lake Kanisa lake ni moyo wako, ni moyo wako. tulijenge kanisa lako, itaishi naye Bwana daima. Fanya haraka, weka mbegu yako hapa, mwihute mushire imbuto zanyu hano, mjengee Mungu naye atakujengea. wubakira Imana nayo izakubakira. Leta haraka. Zana wihuta. Watu wa Kitengela wanaweza kushuhudia, Abantu bakitengela barashobora kubihamya. Mungu akulake deni. Imana ntabwo izirya ideni. Mjaribu uone kisa atakushangaza. Mugerageze urebe ukuntu izagutangaza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. 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 Kuja tutaomba kama hakuna mtu tuko tunaona tena. Kuja. Muze turaza gusenga tutari kubona umuntu uri kuza gutura. Hallelujah. Yes. Hizi ni kuzipeleka ku konte mara moja ya kiwanja cha kanisa. Amen. Aya mafaranga muzahite muyajyana kuri account yo kugura ikibanza. Amen. Toa hata hii ni akaunti ya kanisa, ya kiwanja cha kanisa. Aya nayo ikibanza cy'ikanisa. Amen. Sema amina. Amen. 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 Asante Mungu. Najua mbegu haikuwake kubwa. Ndio. Murabizi imbuto ntabwo igiba nini. Amina. Sifa kwa Yesu. Lakini nazalaka matunda mengi. Ariko izibyara imbuto nyinshi. Sema amina. Amen. 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 Sawa. Amen. Hapa sasa mnaweza kupiga magoti sasa. Ubwo rero murashobora gupfukama. Wengine msimame. Abandi barahaguruka. Amen. Amen. Fanya haraka, baisha piga magoti. Tugire vuba kuko kera bapfukamye. Amen. Turagushima Yesu. Turagushima. Turagushima. Igiseke. Bwana kitunga. Muzane igiseke abadiyakoni mutihutane. Mutulete hiyo kitunga haraka. Muzanire igiseke mu buryo bwihuse. Yego. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Kusanya yote. Shire hamwe mwishire mu gitunga. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Mwana. Asante Mwana. Mwanadamu hawezi kufanya na kitu kingine. Baba, katika jina la Yesu Kristo, siku ya leo tunakumbuka ile siku walikuletea Bayatangira n'urutoki rumwe. twende. Dukora uko ari kubikora. Mimi sisikie kule nyuma amo. Ambia mwenyewe kwa pamoja, sema hivi vinaanza. Hivi vinaanza Na hakuna kurudi nyuma. Hakuna hata kurudi nyuma. Twende na vidole mbili. Unasikia sasa? Sema amen. Amen. Twende na kidole tatu. Hakuna kurudi nyuma. Sifa kwa Yesu Masia. Amen. Twende na vidole 4. Twende na vidole 5 sasa. Amen. Siku mtasimama katika ile hekalu mpya yenyewe mko mnalota. Umunsi muzakora muri rusengero rusha muri kuro mufite inzozi. Msisahau hii makofi ya mvua. Nimuzibagirwe aya mashi y'imvura. Bwana wabariki. Mani bamugisha. Amen. Makofi mazuri sana. Mashi menshi kwa sisi watu. mengi kwa mgeni.